wild fork ta, sa prome biaha ko wild fork ta baita disponibel din Caribe, unicamente disponibel awara kinanang pafo di merca na Aruba in Ling Sons Food Market. Ito un programa di carni frozen premium. E ito usa un método special kuta e blast freezing kuta hasi que produto ta mantene non solamente qualidad eta mantene nutriente nang manera boso mes por awak tambe ora non so corta e tomahawk e juiciness de produto tambe e ito hopi fácil pa disfrost tambe dus eta algo ku mita sigur e amante nang di cucina lo encanta e marca aqui wild fork mesting mas ku 6 diferente produto entre meat ku seafood ku turlo que momester erbij Ling Sons a 13 ongeveer 85 de producto ne e di mes nos lo baita expandiendo. Dus besay tamen nos ta invita un tour pa sinikinanang bing purba e producto, laga nos sabo feedback de producto e tambe kiko bo falta, kiko bo lo que arwak di wild fork na Ling Sons. E palo que tá é assortimento, nós estamos começando de maneira galinha orgânico, nós temos grass-fed beef, nós temos maneira para bisa coisa para grill, que tá é loin ribs, picanha, boting é corte na maneira tomahawk, New York strip, boting é tenderloin nang tambe portion, te medalhão nang lamb rack, e botahaya nang é parte nang ko é carne ta letterlijk boting ko gis thaw it out, dus boting ko gis disfroste e den 30 minutos momesta bota bo sazon bo quasi lo que bokia, pero botahaya es nang ko ta bing sazona kaba, ko ta bing ko chimichurri sauce kaba, ta bing ko rosemary marinada kaba riba gele, dus bota just saque for the freezer, lage para 30 minutos e depois eta klapa by den grill, by den oven of cucinele maneira bota deseja. So Wild Fork has been in business for several years now, and they are a premium meat brand that specializes on sourcing the highest quality meat, then aging it to perfection, then flash freezing it in order to lock in the flavor, the nutrients, and also the texture of it. So with the blast freezing process, it really freezes it at the point of the max freshness to where it's going to eat the best. And so this product is ready to cook, it's ready to season. Some of the items are pre-seasoned. We have USDA organic certified chicken, rich flavorful USDA beef, premium pork, and then also free-range lamb. So this is the very first time launching in the Caribbean, the very first time this brand is available in Aruba, and it's exclusive here at Ling Sons. Nos ta invita tour pa asinakinana ng bing ser conocido e marca Wild Fork ng purba esaki. Tame nos ta corda tour hende pa turnos cliente ng tame kunanting ng Fun Miles card. No lubida kunang tahaya voucher di 10% riba ng prome compra di Wild Fork. Esa kita limita, kamen make sure nang check ng app, iwak pa nang pausa ng voucher di 10%. Nos invita turhende, bing, nos tabay din tasting sa amin in tienda pa temporada aqui di Wild Fork, pa sinikinana bo po disfruta de mejor calidad e un producto super conveniente pa amante ng di kusina.